kuja kwifata mu kinyarwanda imvugo tuvuga zigira hari zimwe zikenye mu bisobanuro hakaba n'izindi zitunze zifite ubutunzi mu bisobanuro uko nja kubivuga ubitekereza uvuga n'uno gume ubitekereza uza wibaza ngo ese koko ndi inshuti y'Imana ndi inshuti magara y'Imana ese ndi nkora mutima y'Imana ko tutari turi kumwe ejo batahabaye twavuze inshuti magara turi mu muco wacu w'Abanyafurika wenda mu karere muri Kongo no mu Rwanda no mu Burundi akenshi ahantu reka tuvugaho kuko imico izishaka guhura iyo umuntu yakugabiye uzumwirahira ukuba rero hano hari ababyeyi bacu barabyumva cyane ukamwirahira noneho yasubira no kukugabira iyindi bikabasa bibaye akarusho kera kumvaga ko basogokuza banywaga inzoga bamara gusinda bakagabirana inka bakagabirana n'abageni umuntu akirahira uwundi kuko ni inshuti yiwe yamugabiye ibyo naje narabibonye basogokura abapagani banywa inzoga umwe agabira uwundi aramubwira ngo amugabire inka kandi akamubwira ngo ejo uzoze mu kibuga uze kwitora abo rero ni inshuti kandi ni inshuti simbi ariko ni inshuti zigiye zigira limite n'ingufi akanya gatoya yego kandi simvuze ngo tukagabira oya ahubwo rero unayifite uyiheze uyihundi mugenzi wawe ukunze kugira ngo akwirahire mukomeze kuba inshuti yakuha n'ikindi kintu ukamubwira ngo urakoze akaba inshuti tukagira n'inshuti zacu inshuti ushobora kubwira ibanga ryawe utari n'uwo muvukana inshuti kubera ko ari inshuti ukamubwira ibanga ryawe ikibazo ufite akagikemura ariko akenshi nibuke nanone bikaza bigenda wa muntu agasubira inyuma akaja kuvuga ryabanga ukumva ibanga wabwiye mugenzi wawe rigeze ku bana ukibaza si umuntu ko narizi ko ari inshuti yanjye ni gute yagiye kuvuga ibanga namubwiye abo ni abantu nitwo abisi niko tugiye tumera ariko si bose ni ukuvuga ngo ubushuti bwacu bugenda bugira limite bukagenda bucikira kubera nyine imiterere y'abantu ariko nashatse ko ntiturasoma ijambo ry'Imana kandi ndashari ku murongo cyane inshuti magara y'Imana ni ukuvuga ngo nicyo gihe Imana izi kwitegereza iyo nibizi kwitegereza n'abantu bakakureba bakabona ukuntu wajanye n'Imana ikakwitegereza ku manywa na nijoro ikakwitegereza uryamye ikakwitegereza ubyutse uri mu kazi Imana ikareba uko ugendana nawe Bwana sifiwe amen yamara ikavuga ngo uyu nguyu ni inshuti magara yaje twavuzeho muri Bibiliya isezerano rya kera abantu ni bake kubera ko batinyaga n'Imana twavuze ko ni nawo dushobora kuvugaho Aburahamu na Mose muri Bibiliya babitaga ngo ni inshuti z'Imana kubera ko uko bitwaye Bwana sifiwe amen tuvuga hejuru ya Dawidi Bibiliya ivuga ngo umuntu umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka yabwiye Imana avuga ngo uzaze unkate ngo uryamye ngo mu gicuku cy'ijoro ngo ndebe neza urebe nimba mu mutima waje ngo nimba hari imigambi mibi ufite
Bwana sifiwe. Amen. Imana iramugenzura iravuga ngo uyu muntu Dawidi mbonye umuntu ufite umutima nk'uko shaka. Twavuze hejuru ya Enoki ngo agendana n'Imana imyaka 365. Imana iramwitegereza agendana nawe ku manywa na nijoro. Imana iramugenzura iravuga ngo uyu mugabo ni inshuti yaje, icyo nzokora ntakwiriye kuzapfa. Yego. Ngo Imana iramwimura. Ibyo ni muri Biblia ya Kiswahili zavuga ngo alitembea na Mungu ngo kisha akatoweka. Arabura. Mose yagendanye n'Imana. Imana ngibone ubwoko bwa Isirayeli batangiye kumushumuza. Imana yavuga ati umugaragu wanje Mose ko aba bantu batangiye kugaruka reka musarure. Ejo atazaza kwandurira ahangaha, iramusarura imutsimbuza yishobora. Bwana sifiwe. Amen. Reka mbere yuko tukomerezaho twari dusome Eric ngadusome mu gitabo cya Isaya 43 no kuri 4. Mama Ana nawe nimbara aho yumvaga ngo dufatikanye dushunguze umwete arasoma mu gitabo cy'Itangiriro 18 ku 16 ugeze ku 17. Yesaya 43 n'umurongo wa 4 uravuga ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba kubahwa nanjye nkagukunda nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Amen. Amen. Kuko wambereye inkoramutima. Yego. Kandi ukaba kubahwa nanjye nkagukunda. Bwana sifiwe. Amen. Dukomezanye kuko wambereye inkoramutima. Kandi ukaba kubahwa nanjye nkagukunda. Kandi ukaba kubahwa nanjye nkagukunda cyane. Nicyo kizatuma ntanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Amen. 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 Uko twotanga amena iryo jambo riba rihadisha. Uko wambereye inkoramutima. Yego. Iyo ni Imana yari kwibwira nde Yakobo. Ngahe umubyeyi Mama Ana tusomera mu gitabo cy'Itangiriro 18:16 ugeze ku 17. Yego, haravuga ngo abo bagabo barahaguruka baragenda berekeza amaso i Sodomu. Aburahamu arabaherekeza. Uwiteka aribaza ati Aburahamu namuhisha ico ngiye gukora. Amen. Amen. Beneda iri jambo reka nawe ndibakundishe ngo Imana igiye kurimbura Sodoma n'Igomora. Ngo Imana iravuga ngo se ni gute nuhisha inshuti yanjye Aburahamu ngiye gukora. Reka turangiza hano soma mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana uhabona mbere mwembi 15 14 ugeze ku 15. Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 15 14 ugeze ku 15. Aravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mategeka. Sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora. Ahubwo mbese inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose bibamenyesheje. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Amen. Tutiriwe dusobanura ayo magambo uko iyo nivugo twese duhatwumva cyane. Ejo twavuze ijambo rivuga ngo ibanga, niho twasoreje ibanga yo kuba inshuti y'Imana. Twavuze kuko ijambo rivuga ko intambwe ya mbere ari ukuvuka
ubwa kabiri turavuga ngo kuvuka ubwa kabiri ni intambwe wamaze gutera noneho ugasiga ibyaha bimwe ukavuga ngo iki cyaha sinsubira kugikora kuko namaze gutera intambwe yo gukizwa yo kuvuka ubwa kabiri yo kubatizwa kavuga ngo hari ibyaha ibi mbiteye umugongo twavuze urugero rwa mukristo amaze kumenya neza ko isi atuyemo ari si yo kurimbuka abwira umugore n'abana arababwira ntibabyumva noneho babwira ubwoba kugeza ngo igira umugore yari kubabwira abandi bantu ati jewe umugabo yasaze yagize za stress kuko tubivuga hano sinzi uko yarwaye iri nkaho yavugaga ati amapepo yamuteye n'ibindi aravuga ariko mukristo aravuga toya jewe ko ndabonye aho turi iyi si igiye kurimbuka mureke tugende ngo abone ntibaha babyumva arahaguruka aragenda urugendo yagiye twavuze ko ageze ku musaraba yahuriye n'abagabo batatu yego umwe aramubwira ngo yamuhaye umuzingo w'igitabo undi aramubwira ngo ibyaha byawe birababariwe undi ngo amwambura imyenda y'ubushwambagara ngo amwambike imyenda n'isi yego intambwe ya kabiri twavuze ko ari ugukundisha imana umutima wawe ndetse no gukunda imana ukayiha wese utagize ikintu na kimwe usiga imvugo yawe ubwenge bwawe imbaraga zawe umubiri wawe ukagenda ukiha imana wese yego intambwe ya gatatu ariyo tugiye gukomereza ni ukugira itegeko ry'umwuka wera ritsinda itegeko rya kamere noneho nimba nari umunyamujinya nimba nahoraga mvuga nabi itegeko ry'umwuka iyo umaze kugera mu nzu noneho kugira ngo mbe inshuti y'Imana nukwemera ko umwuka wera anyobora za ngeso zindi mwari muziho za ngeso mbi Eric yaranziho neza akavuga ati jewe ko muzi yari umugabo gito yari umugabo watukanaga yari umugabo bende w'injagondwa ariko yanitegeza akabwira n'abandi akabona ukuri jewe ubwira ndamuzi uko yarateye yarahindutse yabaye inshuti y'Imana tukemera ko itegeko ry'umwuka wera ritsinda itegeko rya kamere iyo uzi neza umukristo n'amwizerwa bamaze kugera mu isoko y'imburamumaro ngo bashyitse ngo barayizunguruka noneho ngo abantu barababwira ngo se mwebwe niki muhamushaka barababwira ngo ibyo dushaka ntiturabibona barababwira ati se niki barababwira ngo twebwe ko turashaka ukuri iyo soko nta kuri kwari kurimo yego bwana sefiwe amen noneho ngo abantu barabafata barabakubita niho mwizerwa yaguye noneho ngo muri urwo rupfu muri umuyonga wa mwizerwa muri za mbaraga z'abandi zari bafite umwuka wera itegeko ry'umwuka ryayoboraga ngo havuka mu byiringiro bene data mureke twemere itegeko ry'umwuka wera ritsinde itegeko rya kamere yacu nitumara kugera muri urwo rwego tuzaba duteye n'intambwe yo kuba inshuti magara y'Imana amen intambwe ya kane ni ukubaho mu buzima bushima Imana iyo umukristo umaze kubaho mu buzima bwo gushima Imana ntituzashima Imana yuko akenshi reka tubivuge naje ndabivuga abantu bagiye muri processes umunsi umwe igihe kimwe tutuye i Kampala ndagenda reka mbivuge umudamu iyo mbivuze azavuga ati se uza wamuvuga byose ntoya reka mbivuge kuko nta kintu kibi kiba kirimo noneho tuja ku musozi kuri Prayer Mountain abahazi noneho duhasenga urumva nako sengera icyo ubuzima bwari bugoye ubushobozi bwari bukeya ibintu byose nyine nareba imbere n'inyuma nkumva ko
ntibihabikunda yego noneho ija kwinginga Imana kandi ico gihe nari mfite n'intambara mu muhamagaro abantu babaye Kampala barabizi nari mfite intambara India yari igezeho tumivuga ngo reka nsezere umurimo w'Imana mbivemo rwose pe ndavuga umutima urambwira ngo kugeza n'uni murambwira ngo ariko hamara uhabikorera genda ubivemo uvaho ngaho n'ico kibanza ukivemo ugenda uja ahandi numva ko umutima nanje unemeza urambwira ngo ko nyine wamugani uko ndakora iki uko abantu twabanye mu rusengero bo barabyumva cyane intambara zigeraho numva ko zimaze kugera ko mu ijosi zigiye kuniga ndavuga ngo aho bigeze reka mbireke n'urundi ku musozi mbaye nsenga nari kuninginga Imana mbwira ngo Mana nshira inzira yenije hanze umpindurira ubuzima kubera ubwo nyine izi ntambara dufite dufite ubukene n'intambara yo mu muhamagaro w'Imana none igihe nicaye ahantu ndicaye gutya mbona ko umugabo w'umugande we n'igihugu aha yasenga arazunguruka n'uno haranegera aravuga ati avuga mu rugande arambaza ati se wa mugabo we nakwitegereje ati mbabarire n'abantu bagira discipline zasaba imbabazi akabanza akavuga ati mbabarire wenda aricyo ngiye kukubaza ngabimbaza nari konsenga Imana ko ndabona uko Imana yambwiye kandi uzi ko twari kumwe aravuga ati ko ndabona ufite intambara kandi izi ntambara sinzi igituma uhacika intege Imana niyo yaguhamagaye Imana niyo yagutoranije va mu nzu utekereza ukomeza nubivamo rero uzobugiye guhura n'ibyago nubivamo uzobuye n'ibyago ni Imana yagutoranije nta muntu n'umwe yagutoranije mu by'ukuri kugira ngo uje kuja mu muhamagaro w'ubupasiteri sinari mpari gusa inama y'itorero ateranira avuga nta wundi muntu twujana muri konferanse runaka nawe azubaho usanga bavuze ariko ndanga ndababwira ngo simbikunze barabimpata ndanga pe ariko ndagwa ntuke nta kibazo uko navuze ngo yego nzembeye intambara ziruruka zose ziranataka ariko ndashimira Imana kuko Imana yatsinze amen amen icyo nari nshatse kuvuga rero nasengeraga ubuzima ntashe mu rugo haza umuvugabutumwa aza mu rusengero rw'iwacu Imana yari mutumye yaravuye Cyangugu noneho nawe gusenga ngo agaruke noneho ngo Imana iramubwira ko abimbwira ngo uyu muntu uzogenda umubwira aya magambo aravuga ati si uyu muntu uzomubona gute ni gute ko ndashaka kuvuga ngo kubaho mu buzima bwo gushima Imana noneho araza mu rusengero avuga ubutumwa bwiza ngo bamara baramubwira ngo araja kurara iwanje tugeze mu rugo araseka ariko atari ibintu by'Imana n'igitangaza ati kunana arabuze ahantu ni Imana yari yakuntumyeho ariko nkibaza tuzohurira ukuntu uzokubwira kugeza no mu rusengero Imana yamubwira ngo wa muntu nagutumye nguye ahanga ari hano umubwira ndatise ndamubwira mu rusengero ati wowe gusura mubona ngwijwe rikakomeza rikamubwira none igitaramo kirangiye baravuga ati jana n'uyu muvuga butumwa mujani wawe tugezeyo arambwira ati dupfukame dusenga Imana turasenga ngo amarambwira ati amakuru nkuzanire Imana ikumbira ngo se ni ukubera ko utazigira Imana icyizere yego ni impamvu ki utazubwirira Imana icyizere Imana ko ariyo yaguhamagaye ikurango yarakubesha icya kabiri ubuzima uzuguma gusenga ntukazongera gusenga dose processus ibi Imana yabikubwiye kera kandi uko n'ibintu duhunge Bukavu nari mbizi ko nzoza muri bino bihugu nari ntaramenya n'igihugu cyacu nzora ariko uko yarakumbwira niho nari nzi neza ko tuzoza muri Canada
aranga ati rero mwene data reka garurira Imana icyizere utangire gushima Imana. Rero nari mvuze ngo ubwo n'ubuhamya nari nje buke nari nshatse kubabwira ngo intambwe umukristo indi ntambwe tugomba gutera ngo ni ukubaho mu buzima bwo gushima Imana. Amen. Amen. Iyo usomye mu gitabo cya Yobu rimwe no kuri 20 kugeza kuri 22 mama Ana nasoma iryo jambo muri gitabo cya Yobu rimwe 20 no kuri 22 kugira ngo twumve. Ego. Yobu igice cya mbere umurongo wa 20 aravuga ngo maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura imyitero ye arimuza yikubita hasi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha habe no kwiherereza ku Mana. Amen. 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 Bene data amakuru ya Yobu ni maremare siyo dushatse gusubiramo. Yobu yahuye n'intambara zikomeye ariko ngo muri ibyo byose Yobu ntiyigeze acika intege, ahubwo ngo yabayeho mu buzima bwo gushima Imana. Amaze gupfusha abana n'ibintu byamushizeho ariko aravuga ngo arahaguruka ngo ashishimura imyenda arahaguruka asenga Imana. Aramenya neza aravuga ngo Imana niyo yampaye bano bana none niyo yabatwaye, Imana niyo yampaye n'amatungo none yayatwaye. Aravuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo mfite. Uwiteka w'imbaye nahabwa icubahiro. Amen. Intambwe rero Yobu ari mu bagabo rero Imana izihamye bariya bagabo batatu zivuga ngo Yobu na Nowa na Daniyeli ngo nukongera kubona abagabo nk'abo ngabo isi no igaronka amahoro. Bwana sifiwe. Amen. Bene data ureke twongere tugaruke tuve mu buzima bwo kuganya kuko tudafite ibibazo ndabizi kandi nabinyuzemo ariko mureke dutere intambwe kugira ngo tube inshuti tube inkoramutima z'Imana. Nuko twotera intambwe tukabaho mu buzima bwo gushima Imana tukava mu maganya. Imana yatwitegereza ikavuga ngo uyu muntu ni inkoramutima yanje kuko hari intambwe yateye. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Umugabo bita Daniyeli ndamukunda rwose. Inzamvuga ngo ningera mu ijoro nzegera Daniyeli maze ngo si Daniyeli we ngahembwira ukuntu wagambiriye ugeze i Babuloni, ukuntu wagambiriye kutiyandurisha izo kurya by'ibwami. Mbwira ukuntu bino bigaragaza byose wabinesheje ingoma 4 za mamani zose zagiye zikubugirira icyizere. Ngira amatsiko yo kubona Daniyeli na Yosefu wababariye bakuru biwe bari bamwambaye kumwica. Nikuza numva ngira amatsiko yo kuzobona Yosefu ngamaze nga mbwira ukuntu wateye intambwe yo kubabarira abari bagiye kukwica. Na Daniyeli ngamaze ngo mbwira ukuntu mu by'ukuri nzanumva abantu bagira amatsiko yo kubabona. Daniyeli usomye kuri 6 no kuri 11 ngo bamaze kumureka Daniyeli ngo amenye neza kuko ibirego zamaze kumurega ngo aragenda aja mu nzu yiwe ngo arakinga ngo amadirisha yari yerekeye Yerusalemu ngo akaza asenga 3 ashima Imana yizo kuko byari bisanzwe siyacika intege kuko yarazi neza bamaze kumurega inzandiko zasohotse ko ikirego byari byarize kuvuga ngo Daniyeli baravuga ngo nta handi hantu bareba bamubura ikosa ryose icyaha cyose baravuga ngo hantu twofatira Daniyeli ni hamwe ngo ni ku Mana yiwe. Amaze kumenya ko ivyo zabaye ngo aragenda aje wiwe ngo akinga umuryango ngo idirisha ryari ryerekeye Yerusalemu ngo arakomeza arasenga Imana kandi ngo agasenga ko byari bisanzwe gata kigera acika intege. Bene data kugira ngo tube inshuti magara y'Imana
kugira ngo tube inkoramutima y'Imana hari intambwe tugomba gutera. Intambwe ya gatanu iyo tumaze kugera ni ugusaba Imana kugira ngo tuzagira iherezo ryiza. Yego. Iyi si turimo haba niyo dufite ababyeyi nka Revera Pasiteri umubyeyi wacu umaze gusenga afite imyaka myinshi, ariko niyo yokongeraho n'imyaka, ariko nanone hari imyaka yuzuye afite atazorengaho. Yego. Natwe rero tugikeneye kubaho, ariko haba niyo nuvuga ngo niyo Imana ikanongeza imyaka ingana niyo mfite nawe, ariko iherezo niki ni ukuzova muri uno mubiri. Yego. Ntituzobaho, ntituzoramba hano mwisi, tugomba kugira iherezo, tugomba kuzamba uyu mubiri ukabora. Bityo rero umukristo ni ugutera intambwe kugira ngo tuzagira iherezo ryiza. Amen. Reka tuje gusoza tuvuga aya magambo. Umuntu kuba inshuti magara y'Imana, turi abantu ubuntu, twambaye inyama n'amaraso. Bikibaza ngo se birashoboka ko ni gute twoba inshuti magara y'Imana? Bibiliya izi twizeza neza ikatubwira ngo birashoboka ko twoba inkoramutima y'Imana, yuko twoba indahemuka, yuko twoyibera indahemuka. Yego. Izi ntambwe rero iyo tumaze kugira, Bibiliya twemeza neza kuko birashoboka ko twoba inshuti y'Imana, kuko twoba inshuti magara y'Imana. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Reka tuvuge Aburahamu. Neza twavuze Aburahamu, Imana imaze kumuhamagara ikamubwira ngo va mu gihugu cyanyu uze mu gihugu nzakwereka. Yego. Aburahamu yizeye Imana, arahaguruka aragenda. Icyo gihugu ntiyarakize, ariko kubera kumva ijwi ry'Imana, kubera kwizera Imana, arahaguruka aragenda agera mu gihugu cy'isezerano. Reka dusome hano, mama Ana dusomera mu gitabo cya Yakobo 2:23, nitumara turaba tugiye gusoza. Yakobo 2:23 haravuga ngo nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora, nta bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanyirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Amen. Subiramo kandi. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanyirizwa no gukiranuka, witwa inshuti y'Imana. Amen. 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 Kuba inshuti y'Imana, reka mvuge muri ayo magambo makeya, ni ukwitegerezaho wenyine, ukwigenzura ukunda Imana yakuremye, ukamenya ko utariho ku bwawe ahubwo uriho ku bw'Imana. Amen. Ijambo rya kabiri, ukibuka imirimo ikomeye Imana yagukoreye. Ijambo rya gatatu, ukibuka neza iby'Imana yakuvuzeho, kuko Imana niyo kwizerwa, izabisohoza. Aburahamu Imana iramuhamagara, aragenda arahaguruka agera mu gihugu cy'isezerano. Imana iramureba ngo buce umunsi umwe iramubwira, amaze kubona amasezerano, Imana imubwira kuko
azobyara kororoka. Umunsi umwe umudamu wiwe Sara aramubwira atoya turashaje twembi jewe ndashaje sinoba nkinabyaye none genda uzarire uyu mujakazi wacu zarera. Arabikora ariko Imana iramubona ibona kuko ari intambara yahuye nazo. Ramubwira atoya navuze kuko Sara isezerano ryanje Aburahamu riri muri Sara ntabwo riri muri Hagari, riri muri Sara. Sara arabyara Aburahamu izera rya sezerano icyo Imana yavuze. Sara arasama arabyara. Umunsi umwe umwana amaze kuba mukuru Imana iravuga ati reka ndebe Aburahamu ukuntu ateye. Iramubwira ati Aburahamu keneye kuja kuntambira Isaka. Bwana sifiwe. Amen. Imana hari ibyo ushobora kutugaragarisha kugira ngo urebe ko tuyikunda. Aburahamu arareba afata uburemere aravuga ngo se Imana na Isaka ni iki kiremereye. Umutima wasobanukirwa neza aravuga ngo Imana niyo yampaye Isaka kandi mfite n'ububasha kumwisha. Reka rero kuko ari yamumpaye ngira ndiheze nitanga. Imana irabibona, ibona neza ukuntu Aburahamu yagiriye Imana icyizere ngo ajana n'umwana wiwe agiye kumutanga. Amaze ngo komora inkota agiye kumura ko ndashaka nsimba Yesu ni ndende ngo ageze gucyana amaze kumurambika inkota agiye kumura ngo ijwi riraza ngo Aburahamu ngo mbonye yuko ukunda tubwire icyo utwara uwo mwana wawe. Imana yongera imugarurira Isaka. Nabonye ko kera wamwishe byarangiye nta kindi gisigaye. Mugaragaza urukundo rwawe. Bene data mureke dukunda Imana twitekerezeho uzureba uko uteye umenye kuko ari Imana yakuremye. Urebe ubari imirimo y'Imana yagukoreye utekereze ibyo Imana yakuvuzeho. Numara kubitekereza uzaba ubaye inshuti, uzaba ubaye inkoramutima y'Imana. Mureke dukunde Imana, mureke dutekereze Imana, mureke tubeho mu buzima bwo gukunda Imana kugira ngo tube inkoramutima y'Imana. Ejo twasomye mu gitabo cya Mariko 12:30 tubasoma aho bwavugaga ngo ukundisha Imana ubwenge bwawe, umubiri wawe, imbaraga zawe n'ibindi. uraje kuhasoma. Imana iragushaka wese, ntishaka igice cyawe, ntishaka amaboko yawe gusa ngo ireke amaguru yawe. Imana ntishaka umutwe wawe ngo ireke mu nda yawe. Oya, Imana iragushaka wese. Iragushaka ko uyiha wese. Numara kuhima uzaba ubaye inkoramutima y'Imana. Ndasoje nagira ngo mbasabe bene data twese turi hano mureke tube inshuti y'Imana, mureke tube inkoramutima y'Imana. Kandi uko tuza kuba inkoramutima ni ukuvuga ngo Imana izoza iturebera ku bintu bitoya. Wenda reka mvuge Aimable niwe tumenyeranye. Nimba nkunda Aimable neye kumukunda mu buryarya, ngaragaza urukundo rwanje kunda Aimable n'umuryango wiwe. Nimba Aimable ambwiye ibanga akambwira ati jewe dore mfite iki kibazo, iki kintu akangira icyizere cyo kumbwira icyo kintu ngomba kureba uko tugikemura kikaba muri jewe na Aimable. Nta mpamvu yo kuja kwandagaza mwende data dufatikanye urugendo rwo kuja mu ijuru. Twe gushaka ibintu binini byo kuvuga duhere ku tuntu dutoya. Nimba umuntu runaka kambwira usore abagabo duturanye b'uruhu rwera bagira ikintu baturusha,
yego kandi mu by'ukuri wenda simbacira imanza kuko simbizi n'Imana ubona ko adakijijwe iyo akubwiye ngo I love you aba yagukunze yego nta buryarya bagira uko gakunda abwira aba bantu batuye muri bihugu by'aba bantu b'uruhu rwera yego iyo yakubwiye ngo uri inshuti yaje aba ashatse kuba inshuti kandi azakubwira amabanga ye cyane nimba afite ari n'umugore wa seni azakubwira ngo umugabo twaratandukanye ko ndashaka ubundi akakubwira amabanga ye yose ntabwo kubera iki kubera ko akwiyumvamo nimba ari n'umugabo mugenzi wawe akakubwira ngo dore uku niko biteye reka nsoze kuri iki kintu abo dusengana umunsi umwe tugiye kwaza aho twari dutuye turavuga ngo aha hantu dushaka itorero tuja kubona itorero ryari hafi aho dutuye noneho baratwakira noneho tuvugana n'umuntu gutyo ururimi tuvugana arambwira ati hano hariho umuzungukazi uzi uvuga igifaransa urumva nawe yarabuze yaraterageza bavugana igifaransa ntabwo turavuganye turamukanyije nuko turatasha kanisa risohotse noneho umwe aranohereza mesaje arambwira ngo kubera ibiganiro twaganiriye utari uwundi igifaransa n'uwundi ati kuva umunsi ndumva uri inshuti yanje imbere inshuti y'abana banje n'umugabo wanje noneho mesaje ndereka umudamu ndamubwira nti noneho dore n'umuzungukazi banandikiye yandika icyongereza cyiza ndagukunda uri inshuti yanje nuko uwo muntu tumaze imyaka 7 dusengana amen ni inshuti yacu araruha inshuti y'umukobwa wacu ndamubwira ngo uyu wo mugira inshuti none umwege inshuti azagera mu rugo rwacu mufata nka mushiki wacu azakora ibintu iyo niyo tugeze mu rugo rwiwe akagera mu rugo rwa uzi kuri twumva atwishikiriyeho n'abana biwe abo tukamushikiraho yego bene data bo muri niba turi mu rugenzi twese rumwe twahuriye muri kino kibanza bamwe turaziranye abandi ntituziranye ariko tuzi ko dufite urugenzi rumwe rwo kuja mu ijuru mureke dushorerane dukundanye yego mureke dutore runo rugenzi nka rurya mu Kristo namwizerwa bagiye mu rupfu rwamwizerwa hakavamo byiringiro mureke dushore tugende mu rugenzi dufite tube inkoramutima y'Imana kugira ngo tuzagire iherezo ryiza Imana ituganze amen.
sinigeze nsakuza n'umunsi umwe aho rero ngiye kuvuga amagambo nahuye nayo bamwe bakaza ngo narahahamutse abandi ngo iki beneza kababwa sinahahamutse ubwenge bwanje buri kugihe ati mbese kugeza n'aho twakomerekanye barambwira se wewe kubera ko utazuguma kurira sindakomeye ndi bagamambwira ngo narahahamutse umunsi umwe muri abo bari bangwashije arambwira ngo nawe gituma ngo ugihavuga ngo nuko utarataha noneho ibaze nsubiye inyuma twara abagore 3 bavukana umwe yari afite abana 10 undi 9 muri abo bose bari bafitemo abangana nabo banje kandi nawe kurabyumva batekerezaga ngo nishiki muhira bizangora ariko kuva cyajoro nabwiye Imana ubu singira ububiko singira habe n'akadirisha kangana gutya kumubabaro murinshi pasiteri yarambonye bishop maze kwigisha warambonye nimba haye nyumva singira umubabaro ngira ibitwenga nzaseka nico gitumaga abantu bazaga bavuga ngo narahahamutse ivyo watura abagenzi muze mwatura neza nk'abakristo natwe kunesha ndavuga ngo nta muntu uzosuzugura tekereza umupfakazi w'umunyamurenge none udafite n'abana wasigaranye n'abake babi 3 nasavye Imana ibintu 3 ko ndihuta narabibwiye ngo Mana mu gihe wabonye ko ndera abana mu bukene bagakura bakaba bansize kandi ntibasige mfite ubuzima sinate data yarihaba na mama se nzoja ruguru ndi umukobwa se ntahi wacu ninde uzompurira ninde uzontoragurira saba Imana ibintu nayibwira icyambere ngo uzompe kwitwara neza muri bake babanje twasigaranye n'abana ba Imana ihabwa icubahiro abo baracyari barapfa icyaka narabibwiye ngo sinkagire habe n'agatobore kangana gutya kumubabaro murinshi ico Imana yaragikoze bake babanje uzugira ngo turakurikirana abari hano barabizi wenda bari ku murongo ico Imana inyo kwipanga ngo uvuge ngo n'umutima wanje ivyo watu bene data Imana ibihagarariraho ni watura nabi uzobaho ta muntu kandi turi muri byo bitaro twaricaye n'umwana turavuga ngo mukifi dusigaye tuzakorera Imana nubaza bahagurutsa abapaseri ngahaguruka abahema bagahema ngo azayishe nyaguri ariko kuri ijambo navuze ta muntu wansuzuguye n'ubu intambara z'abapaseri nzanzirwana Imana ihabwa icubahiro kubera ko narahagaze naravuze ngo ntamusuzugura mu gihe Imana yansigarije kandi kabinyereka nzobihagararaho intambara abapaseri bagwana ndazigwana iz'abakristo bagwana intambara yo hanze ndayongira cyane ariko zose naziciyemo Imana yo mwijuru habwa icubahiro yeme nubwo ari kumwe biragoye kuvugira umuntu adahayabona izo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ry'umusaraba ko ari imvuga ni nk'ubupfu ninguha wawivugisha ariko muze muheka Imana icubahiro muvuge Imana itumye muramwicaye ngahagarika imirimo yose n'abana nari kurera Imana irahari bene narayibonye narayumvishije mu ikanisa ryacu umwana yanditseho titire mu ikanisa kuri aka kuma bazaterekaho ibintu yanditseho ngo amaso yacu yarabibonye imitima nayo irabihamya kuri Imana ishimwe haleluya Imana ishimwe komeza umurimo w'Imana nkomeza gusenga sinahera yamwe n'agahinda ndatambutse baza amadosa aragenda bukeye abaheza abana amafaranga bari barasigaye Burundi wenda nimba hari abari hano barabizi bagaza abaheza bakomeretse njewe bangeraho atuye nta muryango afite bagatambuka ngo bucengira Imana ariko Mana urihe uko n'uyu mwana nawe nzobura ico mwigisha barazinyima fi ngo buce nigira inama nari ngifite amabeki yabiri yo kuja gucuruza ya magambo umukozi w'Imana yigishije ngira muramu aragihana mwanti ngiye kuja gucuruza ubwo nari ndi kumwe n'umuhungu wanje mukuru wa muke wanje ati ntuzoba wenyine ntisawa urabona ubuzima bw'Ibujumbura babizi bacuruzaga amugere n'abagore ibitenge ndavuga tuyu azonshobora se afite abana 5 nabo noneho ndibaza semana we nzokuriki nkiraho inyuma kiri mu bitaro buca bansezerera ndaringaye kwasiga kandi naho hakomeye noneho bake babanje bari mamaze nko amezi 9 barataye ngo bangwajije mbwira Imana ndavuga senzohera mu bitaro najyari kubera ko igufwa ryari ryarabuze uruhu rwo kurirengaho abaganga bakambwira ngo ntibondekura iryo gufwa rizobora
nta ruhu kuko inyama babagaga nazo zari zikomeretse zikabora ntiwoterwa inyama y'undi muntu ko murumva hari icyo ntabonye bagenzi baga ku wundi mubiri ikabora ko nayo yari yose bwira Imana mu ijoro rimwe mukeba wanje ari muri Kenya mukuru niwe twararanye ndamwe ati rero ngiye gukora igitangaza kandi uzakibona noneho nimba tekereje ati umuntu arasaze ni mu bitaro nawe ndavuga ati tureke gusakuriza abantu ndamubwira ubwo nari nsigaye mpaguruka nijana koga njenyine nzerera aho mu bitaro njenyine ariko nyine byari bikiri byinshi noneho ndamubwira ati zana urwo rupande arufata umutwe umwe nanje ndufata urundi ndamubwira ati ngiye kugerageza Imana ngiye kuyibwira ngo uru rupande ruhinduka uruhu rupfukira igufwa haleluya 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 Imana ihabwe icyubahiro bene data sangeraho iyo nishimye cyane kumva ishavu ndamubwira ngo uru rupande ruhinduka uruhu nza numva umuntu umwe nawe ngo wagemuriwe uruhu n'inyoni ngira ngo ni maneza nkunda ubwanya cyane naramwumvisha avuga ndavuga ngo ese kubera iki njewe uru rupande rutohinduka uruhu ugapfukira igufwa aba bavyeyi bagataha bagasanga abana babo ndazunguruka mu bitaro inshuro 7 wa mwuzuro 7 nijoro ndavuga ngo Mana ikimenyetso ngusavye ejo mu gitondo nije bavuraga ku munota wanyuma kwera nari ngoye barangije abandi bose ndavuga ngo ikimenyetso ngusavye sayi nguvu nakubita amaso gutya azosanga uruhu rwapfutse kwandi hose hari amaze kuhonga niko novuga ariko iryo gufwa ryari kibazo no Imana ihabwe icyubahiro ico gitanga nuko turaryamye mu gatondo kare sizeri ndagenda noneho abanje ahamagara mbere ko batumaga umuntu uza kuntora ndagenda ngo bave kunkubita amaso nyama nsanga igufwa ryarapfutswe kugeza uwo munsi n'uyu munsi igufwa rwa rupande ruhinduka uruhu yemwe ntacyo Imana izayumva Imana haleluya gutambuka ndihuse ngiye kubarambira ndihuse hanyuma turaza tugeze no muri Amerika amadose nsubiye inyuma z'amafaranga bari baranyimye mbwira Imana ariko Mana ubonye ngoje gucuruza nyine nagiye none nka kabiri abaseka baraseka bakamabwa ngwako mukarutekereza ngo kurano gukunda ifaranga ko sikaje gucuruza iki nari mfite inda kujya nari mfite umwana w'ishuri abo twari kumwe ntabushobozi bene data nuzoza ubona umuntu wakomerekeye muri iyi si nuzoza wirinda nuzoza ubona nta magambo meza yo kumubwira uze wicecekera nico nshaka kuvuga kandi nawe ufite ikibazo tukagusakuza uzubibwira Imana sibwo indirimbo izivuga ububwire Yesu haleluya amen ubico gihe nababwiye ko narozwe imbona nkubone ni byinshi nabitambutse ariko ico nigeze mumbura kanwa kanje nuko by'amadose birihuta ndagangera hano muri Amerika kugira ngo ngeze muri Amerika mpura n'ikintu cy'irunguye narinzanye n'abana umukuru yari afite imyaka 17 amukeba wanje umuto yari afite 9 uwo muhungu wanje yari afite 14 bantu b'Imana ngo nijewe mukuru bashoreye ibikomere biha bitonyanga nuko busha umwana yaje ku ishuri undi uwo mukuru niwe wari utangiye akazi umunsi umwe ndawibuka sinoreka kuvuga ndavuga ukwiye nzu nyicayemwo mpanyikora mwiki ukundi ibaze abatuye no murabizi ta kindi kintu ko kubura abantu naringiye kumera rero niko nabaye kajage abanyesirayeli babwiye Mose atamosi we iyo turekera no mu gifuta ngira Imana ndavuga ngo Mana iyo nguma hariya ubukene bwonyishe ariko nkabona abantu abo twari kumwe nabasize nta n'inyoni hano muri Amerika nta kepfo umunsi umwe namantora ishakoshi ku manywa ihangwa abana bagazaburira base bari bataragira n'amamodoka nkayurira bahindukira ati kuraja kumusazika ariko ubwenge bwanyu ukuri bwari kugihe nico gituma benshi nkandagiye rero muri Amerika baravuga ngo banzanira bakasaringa ndababwira ngo Imana yarankansaringa akambwira ntituzumva n'ubu ntibaza bavyumva ndababwira ngo bagambwe ngo sizuwavuga ubihagaze ndababwira ngo mbihagazeho muzobibona naranabuvuze ubutumwa mu bazungu amen Imana ihahira ndababwira ngo nta kansari ngashaka
imana yarayikoze ntibabyumve abari muri ibi bihugu murabyumva nukuri uwo munsi satani ntiziba iruhande rw'umuntu namantora ishakoshi kandi yaje gusa ndavuga namasohoka bari baradushize kwibarabara nyine ahegereye ku biro twazaga tujaho kugira nyine baza kuntora banjana ku bitaro umwana yajaga ku ishuri umunsi ajana ku bitaro bene ivyo uwo munsi namasohoka ntazi iyo mpanja nimbaga ariko kwiyahura nimba ari uguhambuka kandi uwo munsi nyaringe guhambuka ariko uwo munsi nawe imana igihaye indebe namaja mwibarabara numva gusa imodoka ko zirankubitira sonere ntizangonga ntizagira gute numva umuntu namamvuga ati se mana we wagiye hehe mana we yambwira ngo humura mwana wanje naha ndiho ngarutse nyobega umuryango w'inzu kandi nari iruhande rwayo hariho umugore w'umuzungu yagaze abonaho nyigunze aramfata ati injira muno ni mwo wawe haleluya data ndangiza nabonye imana timukaze musakuza mu bigeragezo timukaze mukomeretsanya abakomerekejwe n'isi timukaze muti mfane ngo uyu niwe wanteye ibi tumbira Yesu ifatiro nimba zisenywe umukiranutsi yakorike uzusenga imana ntukaze wanduranya ngo usakuze ngo ugire abana babake abantu nukuri baza banyubaha kuko bubahabanye igitangaza gikomeye imana irambwira ngo uzontungira aho nzoja hose tuye muri Amerika sindagura ihuzo zizazituruka impande zose ijambo imana yavuze iziri kurikirana kuzogeza upfuye noneho ntimuzi ko imana nababwiye ngo imana yazambwira ngo izongirira neza ngo uzompa abana ngashaka abo bana bazova aho uko gari amagambo menshi umwana w'imfuvyi umwana w'incike azoshaka guterererere birya byose paseri yavuze nabwiye imana ngo sinshaka ko umwana wanje azoshaka nk'imfuvyi haleluya amen sinshaka ko umwana wanje azoba nk'incike haleluya imana izongiza imana kose imana ishingiriye neza impa umwana mwiza ni nk'umukobwa wanje haleluya pasiteri arabizi n'abandi barabizi imana imara umubabaro none ubu naringiye guhasiga dufite abana 5 dufite abahungu 3 n'abakobwa 2 ndabwira kandi kantu kababaje ariko gashekeje igihe twazaga gusenga kwa Busokoza abari Burundi murabizi twazaga tuja gusengayo noneho akana gatoya kagiraga amagambo menshi kakurikirwaga n'ababiri karambwira ati ari mumugoroba tugiye kugenda karambwira yitwaga Ndatabarutse abari hano baramwumva yemwe nimba mvuga ibi ko murumva no kwishinyagurira kavuga ibi atari imana ikomeye noneho hari mu mwijima ngo ariko mama we ngo kubera ko udusiga mu nzu ngukaja gusenga ngo se nko kumufana ngo twopfa twese ngo wose ubiruka genda namantora inkoni ngo reka mukubita musanzwe sinazaga nkutabana nari ngira imbabazi nyinshi barabizi nazaga mpeka uwo mwana ibirenge bikaja gukora hasi inkoni ngo reka mukubita tuvuze gute ngo yaye ngo navuze nko kumufana niba hari ikintu cyankomeje uwo munsi naravuze ngo kumbe rya jambo umwana yavuze yari ryo kumpima nico gituma n'ubu nzamvuga ngenda ngira ibitwenge byinshi nzanseka nkagagara nico gituma abantu bazavugaga ngo narahamba singira n'igicucu cyo kuzohambuka ngeza muri iki gihugu barabiza batuye ino bagiye udufaranga bazabahe ibimuga two kuriha inzu noneho bakakubwira ngo nutazoba ufite ubwene gihugu bazobihagarika ndavuga ngo nziga icyongereza sinzi umuntu wabivuze ndavuga ngo nziga icyongereza nzokorera citizen kugira ngo ifaranga batazobihagarika ndayikorera mu cyongereza n'ubu no kwisobanura kandi sinyigeze nja ku ishuri sukubigira ariko n'imbaraga z'Imana ndayikorera kuri kizame cy'icyongereza ndagitsinda ubu ndi umusitizen uze kandi nyimaranye iminsi ubu ho kimaze kuza cinshi ariko amen uko gukomera kw'Imana ninde utokuvuga nzobivuga Imana ibaheze umugisha murakoze.